دما خوش ببینرین هجا ایرو 26 تباغ 2022 جه روشان روژائینی بویا رویا شدن هری سرگو هری باکش ین لسرانسری جهانی رو دانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله بینرین هجا میرو جویه که دست پی بیکن که ایرو لسر حساب تبنان جواکی دیمنه که تراژدیک این کمک جپنابرین کرد هاته پارواکرن اف کم جبر خمساریا حکومت یونانستان لناوا دریای آسمانه جا آخفتن وانجی دیار دبه که کردین لباشور کردستانی نه. اف دیمن ایرو لسر تبنین جواکی هاته پارواکرن کمک جه 85 کردین پنابر پیکتین لناوا کشتیه که بچوک لپراوین دریای یونانستان آسمانه. لگوری آخفتنا کسین تیده یه رایدارین یونان ری ندانه که کشتیا وان بری خواه بده بجاهیه 85 کسین که گلک زاروک و جندنا وان دنه لبند آلیکاریا لزگینن. سالین داویه جبر نرازیبونا لهمبری سیاست حکمت باشوری کردستان و هر وها آلوزین جیانی به هزاران کردان بری خودان سرسنور. بار لسرسنور بلاروس و پولونیا جی بسدان کرد آسیمابون. بله آلیگرین تفگرا صدر کو نیزی مهکیه دناوا خواه پیشاندان آندنه ده نمیجا اینیه ده جاره کدن کمبون لسر ناوی صدر پیامکرده خواندن و حاتا گوتن تن شورش دکاره کسین گندلیه دکن جکار دور بخه داخواز جه دستاتیا دادوریه دکن که هیویه جگل ره وگرینن. ده نمیجا اینیه لبغدای ده پیامک لسر ناوی سروکی تفگرا صدر مقتده الصدر حاتا خواندن. ده پیام صدر ده حات دیار کرن که وی شورشا آشوری به سردکوه او دبیجه جبلی شورشا لدجی وان تو چارسریه که جبو جکار درخستنا کسین گندلیه دیکن رنینه دانوستاندنا لگل پارتین گندلیه رد دیکن وان پارتیان ولاد ویران کرن داخوز جده سرادداریا دادوریه دیکن که هیویه جگل رو وگرینن هجای گوتنیه سه اینیه خواه او گروین آلیگرین تفگرا صدر لحرما کسک و بطایبت لآواهی پارلمنتویا عراقی دوام دکن. جبو عراق جروشا خویا هی در بکوه جی تا آسویه که زلال خویانا کن. بلی ام به روشا لأوکرانی و جاری دوام بکن ده شر اوکرانی ده دمه خلق سیویل آنجی آواهین گلمپریه دبن آرمانجا ایریشان نه موسکوا و نجی کیف خوده لبرپرساریا وان ایریشان دردکه و میناکا ویا هری داوی ایریشان لدجی استاسیونا ترینی یا لباجار چپلینکو تیده 25 کس هاتی کشتن بو دوینا بریده سروک روسی پوتین بریارنامه که جمارا لشکرین ولاد جه 2 میلیون در باز دکه اریکر. بیست و چهار طباخ استاسیون ترینان آل باجار چاپلین بو ارمانجا ایریشا موشکن روسیایه ده انجام ده 25 کس هاتن کشتن و نیزی 30 کسی جی بریندار بون. هروها هجماره که زیده جواگون ترینان و آواکرنا در دور جی روخیان. سروک اوکرانیای ولادیمیر زلنسکی راگهاند گو روسیا ایریش لدیجی سیویلان پیکانیه. گنرال ارتشا روس ایگور کوناشینکوف جی ادعا کرد گو ایریشا وان لدیجی کاروان لشکری یا ارتشا اوکرانیای پیکاتیه. کوناشینکوف راگهاند گو دوی ایریشا وان ده 100 لشکرین اوکرانی هاتنه کشتن و 10 عربین لشکری جی هاتنه رو خواندن. دیدمه که گوشتر اوکرانیای دریج دکه روسیه حول دیده ارتشا خو مزم بکه. سروک روسیه ولادیمیر پوتین فرمانا گوشبو زده کرنا 137,000 لشکرین دن بو 2023 اره کر. ده بریاره بره یا 17 مجدره 2017 ده هاتبو گرتن ده
هتا سری سالا 2018 بگشتی میلیونک و 902,758 خباتکار هاتبون چکرن. هری داوید اداره ده روسیای راگهاند گو 1351 لشکر و ده هفتهین اول ین شر اوکراینای هاتبون کشتن. پشتی وی یکی تکلداری کشتین خواه تو داخویانی ندان. تخمین روژاوایی دبیجن گو هجمارا راستی دبا گو هری کم 10 قات جیا موسکوی گو اشکره کری زیده تر به. لی چافکانین اوکراینای دبیجن هری کم 45,000 لشکرین روس هاتنه کشتن آمبرین دار کرن. ریوبریا کیف جی هری داوی راکهاند گو نیزی 9,000 خباتکارین وان دشار لدیجی روسیای هاتنه کشتن. حکومت سوئد و فنلاندیا دبن سیوانا ناتوی ده دخوازن خو بپاریزن جبو اف یک پیک وره دوی تواهی اندامین ولات ناتوی بجداربونا وان هر دو ولاتان عربیکه لحطنها اف یک پیک نهاتیه او وکه آستنگیا هری مزن یا لپیشیا وی که جی دولتا ترکیه خویاده که جبر وی که یکمین جوینا مکانیزمای هفبشا دایمی که ده چارچوبیا پیمان سیالی یا نابرا ترکیه فنلاند و سوئد ده خاطیه آواکرن له هلسینگی تلدار خستن. جیوینا یکم آماکانیزمه هفبش آدایمی گودی چارچوبه پیمان سیالی یا دنابرا ترکیه فنلند و سوئد ده جی کریزا اندامتیا ناتوی درباز بو هات آواکرن و ایرو وره لدار خستن. جیوین لفنلندای پکته. بردب که سرکوماریا ترکیه دی جیوینا مکانیزمه هفبش آدایمی یا گو به بجداریا پسپورین وزارت دربه نافخویی و داده سرفیزین استخبارات هات آوا کرنده آخوی و گوت. سازین اولهیه جبو شوپاندن و جیبجی کرنا سوزنگو دبی چارچوبه ده و خبات بکن. پیمانا گو 28 حزیران لمدریده دلوتکه ناتو یا گودنابرا سه ولاتان ده هات امزه کرن ابراهیم کالین و علیکار وزیر کارین دربه صدات اونال و سروکاتیه بکن. ته پلان کرن گود شانده ده نونرین وزارت داد کارین دربه هندر پاراستنا نتوی و ریخسنا استخبارات نتوی جی جه بگرن. وزیر کار دربه یه فنلندایه پیکا هافیستو دیار کر گو جیوینین مکانیزمه هفبش آدایمی و لفنلندا سوید و ترکیه باوایی که دن بیل دار خستن. ده پیمان سیالی ده هات دست نشان کرن گو ترکیه و اندامتیا ناتو یا با هر دو ولاتان وتو نکه. ده بردیلا وی ده جی داخواست ولات نافبوری دکه گو زختا لسر گل کرد ورزیده کرن. Birliğini, beraberliğini kendi birliğimiz, beraberliğimiz olarak görüyoruz. وزیر کار دربه ترکیه مولود چاویشوغلو دیار کر گو هگه سوز گود پیمان ده نیب جهانین و لپرلمنتوی اندامتیا و ولاتان بو ناتوی نی اره کرن. تی پاین گو هتا مها جوت مهه اره کرنا بو اندامتیه لپرلمنتوی ترکیه بکوه دنگ دانه. لالیه کی دن هن رایدارین ترکش یاری دابون گو دبه اف بی واجو هتا سالا بی دریج ببه. فنلندای و سوئد ینگو پشتی ایریشن روسیای لسر اوکراینای دست به پرنسیبا به آلیبونا لشکری بردوام بون دماها گولانی ده سرلیدانا اندامتیا ناتوی کربون. جبو فنلندا و سوئد ببن اندام اره کرنا سی ولاتین اندام ناتوی پیوسته. حتا نهال پرانیا ولاتین اندام پروتوکولا تبلیبونا سوئد و فنلندایه جبو پارلمنتوی درباز بویه. دنابرا تایوان و چینی ده جی پیامین گفخوارنی توش بونه ایدی سناتورین آمریکای یک بی یک سردانا گراوا تایوانیا چین و وکه پارچه که خاکا ولاد دبینه ده که هری داوی سناتورا ده خباتا بازرگانی و خدمتا چکان ده برپرس مارشا بلکبورن سردانا تایوانی کر. بلکبورن یا لیدرین تایوانی رکو ده جوینه که ده لحف جویان ده لدیشی چینی جاره کدن پشتوانیا بو گراوا تایوانی دوباره کرد. انداما کمیته بازرگانی و کاروبارین چکداری امریکی سناتور مارشا بلکبورن توی زخت و پیامین گفخوارنا چینی جی بری خدا تایوانی. مارشا لور دست به پیوندین خواه کرد. بلکبورن در روژه یکم سردان خواه سی روشیده
برێبەرە تایوانê Tsai Ing-wan hate cemhev. Blackburn di civînê de got bi rastî girîng e ku welatên azadîxwaz piştgiriya Taywanê bikin ji ber ku ew li piştgirî digerin da ku serxwebûn û azadiya xwe biparêzin. Blackburn balkişand ser nirxên hevpar ên di navbera Taywan û Amerîkayê de û got di demekî de ku herêm weke netewek serbixwe bi pêş dikeve de em li bendêne piştgiriya Taywanê bidome. Tsai got serdanên dawî yên siyasetmedarên Amerîkî biryarbûna Taywanê ya parastina xwe xurt kir. Tsai balkişand ku tatbîqatên leşkeriyên mezin ên Çînê ku ji ber serdana seroka Meclisa Nûneran a Amerîkayê Nancy Pelosi û êrişên Rûsyayên li ser Ukraynayê dest pê kir û got ev bûyer nîşan dide ku welatên deshilat çawa pergala cîhanê xera dikin û gefê lê dixwe. Wezareta Karên Derve ya Taywanê diyar kir ku di serdana senatorê Amerîkî de ew ê bi sekreterê giştî yê Konseya Ewlekariya Neteweyî Willett Gonkow û Wezîrê Karê Derve Joseph Woure bicive. Senatorê Amerîkî ji carekedina nîziman ku yek ji welatên hevalbendên wan yên herî bihêz li herêma Hind Pasîfîkê Taywan e. Di demekî ku ev serdan pêk hat de ji Pekînê pêngava destpêkirina cezayên li ser Amerîka dest pê kir. Amerîka bo bersiva Çînê ya ji bo astenkirina balafirên rêwiyan 26 geştên 4 şirketên Çînê dara westandin. ام به پارزمینە ئەفریقایê dewam bikin danûstandinên siyasîkên li Libyayê her çi qasî destpêkê hêvîdan avakirin jî lê ji rewşa heyîniha aloziyeke zêde xuya dike. Hebûna du serokwezîr û hikûmetan metirsiya di her kêliyê de wê şerek derbikeve bi xwaretîne netwên yekbûyî jî di demekê ku fikarên xwe yên li ser rewşa anîn ziman de got pêwîst e alî li gurî berjiwendiya gelê Libyayê tev bigerin. Libya ji sala 2011 ve li benda aramiyê ye. Li ya xuya dike hêrsa desthilatdariyê wê rewşê alostir dike. Berdevkê sekreterê giştî yên Neteweyên Yekbûyî Stefan Dujarric di civîna çapemeniyê ya li New Yorkê de li ser mijarê nirxandin kir. Stefan li ser daxwaza Fethî Başagayê ku jaliyê Meclisa Nûneran a Libyayê ve weke serokwezîr hat erekdarkirin bo dewirgirtina erk ji Abdulhamîd Dubeybe axivî. Dujarric dazanîn ku ew gefên komkirina hêzê û bikaranîna hêzê ji bo pêşwaziya siyasî dişopînin û got pir giring e ku aloziya li wir di vî warî de zêde nebe. Di vê aliyên peywendîdar jî di berjewendiyên gelê Libyayê de bifikirin. Dujarric bal kişand ser wê yekê ku kes naxwaze li Libyayê vegere. Berdevkê sekreterê giştî yê Neteweyên Yekbûyî de kes kir ku nûnerê taybet ê Neteweyên Yekbûyî bo Libyayê di vê çarçoveyê de bi hemû aliyên welat re di nava têkiliyan de ye. Ev demeke li Libyayê du hikûmetên cuda bi serokatiya Abdulhamîd Dubeybe û Fethî Başagah hene. Ev rewş fikarên ku welat ji nû ve bikişîne nava xeleka tundiyê ava dike. Fethî Başagah di 24 Tabaxê de ji bo Dubeybe daxuyanî da û wiha got di çarçoveya rêzgirtina li prensîbên demokrasiyê û li gorî biryarên saziyên qanûndanînê yên ku dengê pê baweriyê dane we divê hûn bi dilxwazî radestî desthilatdariya xwe ya dema xwe ya qediyayî bikin. Piştî peyamên tuş û alûziya nêzî salekê Fransa û Cezayir careke din nêzî hev dibin. Serokkomarê Fransayê Macron û hempişê wê Cezayirê civiyan lîderan li hevkirin ku di hevsengiya rêzgirtin û berjiwendiyan de rûpeleke nû ya dualî di navbera her du welatan de were vekirin.
سروکمار جزایر عبدالمجید طبون پشتی هفدیتنا لقصر مرادیه به سروکمار فرانسا ایمانوئل ماکرون گوجبو پیوندی فرمی سردانا ولات کری جیبینه که چاپمنیه یا هفپار لدارخست. طبون دیار کر گو به ماکرون را لسر هفکاریا دوالی گلک مجار آخویه و گوت. دی چارچوبه ریزگرتن و برجواندین هر دو ولاتان ده لسر ین پیشخستنا تکلیان گوتوبیج حتا کرن. طبون دیار کر گو او باشکربون خویا هرتمی به سروکمار فرانسای را هفدیتنین آواکر پیکانینه. سروک فرانسا ماکرون دستنشان کر گو یک جه ارمانجین سرکه ین سردان اوکو لسر پروژه تکلین دوالی بسکنن. ماکرون دیار کر گو هر دوالی دی تکلین دوالی ده لحف کرنه گو روپلکنو وکن و افتشتانی زمان. دیروکا میا هفپار آتولی هفو به ایش هیه. و یکی نهشت گو امل پاشروشه بنرن. مبریار دا گو کمیته یک هفپار آوا بکن دا گو لسر ارشیفین سردما کولونیالیزم بخبته. ماکرون آنی زمان گو جبر جیان و دیروکا وانیه که نپیکانه جباشروش خلاص ببن وها دوام کر. لیبل برپرسیاری آمیه گو ام جبو خواه و جوانین خواه لپاشروش بنیرن. سردانا ماکرون آجزایری لسر و خوندن آوی ولاتی پیک هات. او یک جی جبو چاره سرکرنا پرزگریکن دیروکی ین دناور هر دو ولاتان ده به تایبتی جبو چاره سرکرنا تکرین آلوز ین به داویه وکه درفت دیدن. جزایر و فرانسا دانوستندنین لسر 4 دوسیاین دیروکی ین آورته دکن. د سری د ارشیفا جزایره یا رایدارین فرانسی به سالان دایناوی رد کرن و هروها وگراندنا سرگوین ریبرین شورشا گل آل موزخانه که لپاریسه. جمها هزیران و پاکستان باران که دجوار دباره باران موسنی بونه سدما کو نیزی 1000 کس حتی نها جیان خواهش دست بدن جبر ویه که لولات روشا آورته یا نتوی جهات راگهاندن. لگور نوچین ده چپمنیا نتوی جهات یا راگهاندن جبر بارانا زیده یا کو جچارده هزیران ول تواهی ولات دوام دیکه جماره کسین کو جیان خواهش دست دانه گهشتیه 937 کسان. جکسین جیان خواهش دست دانه 343 زاروک و 198 جنن. رایداران دیار کرن کو لهی باندور ل 30 میلیون مروی کریه کو پرانیا وان ججه اواری خوابونه. لتواهی ولات 607,328 خانی خرابونه و 145 پرجی هلوشیانه. جبر لهی 3082 کیلومتر ریم بجاهی جزرار دیتنه. لوالید جبر بارانا موسونی روشا آورتیا نتوی هاته راگاندن. اندامین انجمن وزیران او جنرالین موچین خوین مهانه پیشکشی صندوق آلیکاری یاجبو کسین مقدور مانه کرن. سرک وزیر شهباز شریف جبو آلیکاریا به بالیوزین ولاتین بیانی را هفدیتین کرد. جه آلیه کدن و هات راگاندن کو بانکا جهانی و 305 میلیون برنامه خوارنی یا جهانی 110 میلیون بانکا گشپیدانا آسیای 20 میلیون و بریتانیا 40 میلیون دلار جبو پاکستان کو بلهیه را تیرکوشه و بکن. بری بینرین هشب وی آوی ام دیگهشین داوی بلتنا خویا جهانی و دیبشین حتی روشا دوشمی جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.